Gareplerde. Dürüstlük falan tügen diler. Mujik 3 mertebe talak deyip etse, hatın kız kiygen baldağı süre kiygen kiyimi bile oramda kala. Bitti. Üge de kira almayı, imuştuğu da tiyiş tügül, balalardan akıtıgül bir esesi de. Bu dürüstlük ne? Din bu kitap çıkkandan soň birer mulla sizge şaltyratyp ýa-ki mulla bilenmi dinýe nazarati bilen nindir ilim tabyldym hali nindir bahas diýmisiň. Anday mınday bahas yok. Çünkü zanşbat mimanda bütün dinlerde zanşbat tigiz görüp yazdım. Hem bu zanşbat bizning salafiyetli şiisti İslam deyip kişi bile kişi soğuştura oturan dinni, hem tuğan tumaşanın etiyerini unutura oturan dinni, hem hatın kızı şuşuna kadar kimsite turgan garip zanşbat etik Saud Arap İslam'ındaki şiisti İslam ili olmasa Vahabizm ben onu kritikovat ettim. Ali Vahabit bile şaraşkan yok. No zanşbat Alar Tataristan'da bunlara tiyiş tuğuyor. Bizim özümüzün yazdım, Tengirişilikten kuşken Tatar İslamı vardı. Tatarların bulgan en birisi Tengiri, Tengirişilik dini ondan İslam. Men Tatarın tarqawlygy Kazan hanlygyndan kelemi, Bulgar şyryndan kelemi ol. Kazan hanlygyndan tugul, ol Altın Urda taralgandan kele. Kimdir aýdy Yavuz Ivan şu kondurgaç Tugul indi Yavuz Ivan nişap şu kondurgaç diye, özümüzün bitini mındazdan şu çiğinbikeni satyp jibergeni? Nik, kuğanlar. Belki çiğinbike olmayan bulsam, bugün özümün devletinde yaşayan bularıyım. Ama neyse kirek olan bulas. Nik ondan sonra zaşfat, Kırım zaşfat bilen bizim bundaki Bulgar Tatar ayrım. Kırım Tatarı bilen. Onlar şın bürük tügül. Nersege bizde Kırım'dan öpisi uytere kirek olan bunda kan. Ne özümüzün jigitler bitkenmeni bunda. Kırımny eski aldygyz Kırım tatarlary bilen bizning tatarlarynyň toýan nuktalary köpmü? Toýan nuktalarının köp Hazar Handygyndan. Alar Hazar Handygyndan Kaspий boyundan birinci ayrılıp gitken neler şu. Bizden Türkiye Tatarlar Selçuklar gibi talabalarının zanşmat niye? Bu tillalarda saklanıp kalgan ilik bizim tek şugay bulgandır. Biz bir tilini haban özgertemiz. Latinni saklap kalgan bolsak biz dünýä kulem köbrek taraly mümkinligi dünýäge tezirek barmasıydı mı? Yok. Birincisi birdemlikte tezirek var. Hikmet tildegine tugul. Kirekli kişi periodçik bulala. Dil bilu kadar tugul ol. Dil bilgeç zanşpat bilu yakşı. Mine min özüm zanşpat dil bilmenin arkasında bütün dünya yerden bir de sıraya etken yok. Kisesinde akşası bulgan kişi kadar periodçik taba. Alga taba tağı uysal mekansın Fatih abi? Ha? Alga taba. Bir kubismez. Bir kubissandan sonra ilde bu. 47 bu arada. Anlar halık zanşpat bir şey hayır şeyini. Nefit bes kişeyindi. Nefit besi kişer indi. No bizge işli başlara vakit. Qaysı yönelişde? Bütün yönelişleri. No al hojalygy niçiksin? Başar. Bilmeýän turgan kişiler şugullanýar. Arkadiy Dvorkovichni eski aldygyz. Hazır, который не знает, что такое резиновые сапоги. Bu bit benim söz tugul. Yok mu ne? Alise'nin sözü şu lan. Ben şunlarla yazdım. Analayı yazıp bunu mi? Ben Alise'ni yakışı bilen. Agro holdinglarynyň mene bu Zur Krasny Vostok gibi firmalarynyň kileşegi barmy soň hadi? Alar birisine mi şekli. Onsı da bulsun. 50 kişi bir etne baltaşta var oturan kalkuzu da bulsun. Şahsi znaşmattaki kalkuzda algan fermer da jitekşi bulsun. İyi mi? Zorrak da fermer degende biz kişirak kendik güzelına getiremiz. Nasıl kalkuz? Hocası. Kaysın işik znaşmat, bara halık işik znaşmat, kaysın uşakta şolay bulurlar tiyir. Alır bir de znaşmat kime etmişti mişet etmiyor. Finans ýakdan garaganda hem tiyişli beye bulurlar tiyir. Bu toğa kirdik 2 yıllık, men bunda bu toğa kirgende suyundim. Kişi bile bizim tavarını, produksiyonu bular gülüşüntleşek deyip. Emin etmemiz biz de наконец-то может быть, bu toğa akşam bire başlarız deyip. Alar bireler 1 hektarga 25 min, 26 min. Biz biremiz 600 yılda son. Fatih abi mene bu şetillerge çykyp jürýsmiň? Hanşyk şeklewler kamaşa bolamymy? Indir. Yok, eligine son wagtda çykkan. Yok, indi bizge nişi kamaşa bolasyn, men spisikde yok. 2-nji ýylga Tokay premiýasyna biziňizni taqdim eterge uýlaysyzmy? Uýlaýym, andan soň zaşbat nindidir mene bir ýyl algan kişi şekilli kişi bolsa, ama tagus supayterge uýlaýym. Kimler şundan da mene neçeýdir ýyllar, köp ýyllar işlep, ol premiýa ala almaýşa mene ýöri. Bizning tarih boýunça mene bu zaşbat ol indi mene Penzivdan okudyk biteli.
Теге Кыпчаклар, значит, анда Болгарлар, Түркилер нелер жазган бит инде. Менә ул инде күбрәк Кыпчак дип әйтәйин Түркиләрне. Гумилевка караганда моның язмалары бик күпкә бай һәм бик күпкә ачык һәм бик күпкә дөрес дип әйтәсем килә. Бу значит Гумилевның на караганда моны дөресрәк дип әйтәйин инде ул моны мин генә әйтә алам. Дөресен генә әйтәйин. Аның берәүндә әйткәне юк бака. Әмма значит Арҗины, Марат Арҗины бүтүнесен укыган кеше сирәк. Моның значит менә соңгы чыккан китабы бар. Азиатский Европа деген. Һәм бу безнең Тукай премиясенең ролендә авторитетында күтәрелә. Дөнья Ату юк бар, җин юк бар, значит алдылар дип мин кешене бөтен әйтәсем килми. Тукай премиясен бүген значит бәясен төшереп бетерделәр. Рөстәм Нургалиев значит инде моның премиясен арттырды. 500 меңгә җиткән. Әлмираны значит 5 миллион итәләр. шул Билбау көрәше буенча да ниндидер бит фикер каршылыклары башкорт көрәше, татар көрәше дип анда. Аны бит борынгы заманда халкы шул бер булган. Шушы Алтайдан чыкканнар. Алтай көрәше. Кайдадыр бәйләп көрәшәләр, кайдадыр болай көрәшәләр. Бу бит значит военный подготовкага җегетләрне әзерли торган, сугышка әзерли торган спортның бер төре. Рубинда бар микән значит бер 500 мең значит премия дибез. Рубль белән айга 500 генә мең зарплата ала торган бер уенчы бар микән? Айга карарга кирәк татарны бер бүтән итеп. Без үзебез таралып яткач әйтеп торам бит, төмәндә 3 татар оешмасы. Шуның берсе безнең татар конгрессының, дөньяның татар, мировой конгресс бит инде бу, бит. Бүтән дөнья татар конгрессы дип атала. Шушының җитәкчеләре Төмән өлкәсендәге значит татарларны шушы нидә шәлен тотучылар. Мәскәүдә торалар. Нефть сатучы яшь егетләр. Православиедә дә бер генә поп. Татарларда 17 мөфти. Менә хикмәт нәрсәдә? Шушыннан соң татарны кем ишетсен дә, кем санмасын. Шуннан тыңлап тордык. Безнең бер татар министрыбыз да юк. 32 комитет бар. Бер комитетның председателе татармы? Иң зур делегация Татарстаннан. 15 значит без Татарстанныкылар. Милләтләр мәсьәләсендә Дагыстаннан значит председатель комитеты. Аларның значит халкы да безнең кадәр түгел. Таяну нукталары табып буламы татарда? Кемнән таянып була? Сез дип әйтик ярый. Менә шул конгресс значит алар бит нәрсә эшләргә тиеш. Рафаэль Хакимовның фикерләре белән килешәсезме ул менә? Бик килешә. Дин буенча да Ул дөреслеклек, монда бүтән була алмый. Чөнки ул значит бу интеллектуал, бу белемле, гыйльми, акыллы кеше. Анда бүтән төрле була алмый. Кем изучать әйтсә дә, минем шушы китапка кайтып кала. Әтияне өйрәтергә тиеш татар теленә. Мин Аллаһка шөкер дип әйтәм, менә хәзер малайга 14 яшь. Бу сыдырдатып значит татарча баянда гармония. Нурлат та йөри башлаган дитсат урысча, мәктәп урысча. Монда мәктәптә укый урысча. Бер демешә тик. Татар үзен үзе хөрмәт итми. Без кемнәндер сәбәп эзлибез. Ниндидер җитешсезлекне кемгәдер алыштырабыз. Инде монда кемдер әйтергәме? Менә бу әйберне менә мин әйтеп күрсәттем бит әле, значит, Разил Валиев казан шул права биргән. Моңа бит значит ни? Моны әйләндереп кайтарга мөртләр белән бер Миниханов. Юк, Миниханов каршы ни? Ул менә дигән татар жанлы. киләчәктә урыс телле президент булуы мөмкинме? Андый әйберне башыма да китермим дә, булмас та, булырга тиеш тә түгел дип саныйм. Берничә регионны Татарстанга кушу мөмкинлеге бар диде Рәшит Әхмәтов белән анализлап утырганда, киләчәктә Татарстанга күрше бер ике регионны кушып, бер нәрсәдер барлыкка китерү мөмкинлеге бар. 5 елда гына түгел, 10-15 елга караса. Ну, әле ул значит ул бит инде значит андый нәрсә булырга да мөмкин, чөнки Урал белән Волга арасында булган безнең значит Болгар ханлыгыбыз. Ул без бергә яшәгән халык, борынгыдан туган халык. Менә бит инде Сингапурга барып өйрәнгәннән, укытучы значит Сингапурдагы значит укыту методикасыннан подъезд чистармый. Башта син подъездга значит теге шушындый значит абзар итеп карагач, шунда күренә бит инде.